utaanga o mautaulanga. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingataa, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala, halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingataa, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, amasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga nyo whai o tupu-tupua. Utulai na o tumatanga, matakau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hakeanga, utulai na o tumatanga, matakau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hakeanga, he wisai, whakapo, amasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e tuko, e whanua, e tupo o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga nyo whai o tupu-tupua, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, e wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e tuko, e whanua, e tupo o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga nyo whai o tupu-tupua. Kokori ke uhu whaamo i he talamalo e whanua, ka mai ngahi talawhatapu kutope. O ku whatapu at pe me proklamani, talangata te au whai ki tō mama, tai whai maari e pongpongini, ke o atua mo proklama ko ia whatu whanua whau ki he weekend, malo ma dama o e whausinga weekend pe a whatanga pe ku lere i pe kai ngā ue ku whahoko pe me apina, pe alawa ke ongo lere ia te tau proklama ko ia i he pongpongini, i he ata pe mo ere o ki tau wahe ai, i he proklama whatwhanua whau ki he weekendi. Taimi tau pe ko loto ke taitai lere Eki Minister Policy, Paulo Piven Piuka, malo tau mao e pongpongini i Piven pia malo e ngau lahi me tongana mo whewhe hake, aho tōna ki koini whausinga o e wike mga hinga ue kwhai. Malo mi solo, malo mo whakamali. Ko te piki hupanga te pe whatang. Kuongo le dei pe solo. Iyo, ki, o kuhanga pe ki ongo motu, mai sai ke te lock out pe ke te ki lock in mange ke ta ki si o ki ai ka to ki papa e okay ka ta to ki hoko ko
mo kata ke ma taki ko ke minister ke ki taki lock in mai ke nga ke lava o whapapau i ku o kuongo re ia ka ki mo tolo ku ongo mai pe ka deo ka ki ongo moto pe ka pau e lock in mai pe he ko fa dai mi lahi ko me be me interneti ka tau sio pe ko e fe ne lock in mai ki lava ke finga pe ha me ke lava mahino kuongo re ia tu pe ai fatala no ai fai i he lere ko ia tau proklama i he pongpongi ka mo kanta ki pe tau ki tari pe ke nga ke hu mai ai minister policy ke hoko to aki e tau proklama ko tem tau pe foki ku whamalo atu pe ke tau ka sponsor ko tau ngai proklama te fito ki he South Pacific Loans o ku whamalo atu ka Strike to Bow pe mo tolu i he tokoni ko tau pe. Fefe dai nim ku wong atu. O ku wongo mai ko ia ka gure o si ia. Ongo te ka kule si ai mahal te tate fai be fai. Na leo lahi mai he kui. Ai. Te hupe ki tua. Io, te ki hupe ki tua ka te whenga fo ope. Ko ia. Ia nā ku watwhene nei hanga ko e whamalo ki he South Pacific Loans, i he tokoni ko kuna o whai, i he whapaanga koe tau ngahi proklama, pe whoki ki he Francis Descartes, i hanga koe ke tau moe pea building, o ku lotonga lere ai kosi ulu ai, te ke la peo la vati ai, ko e Page Fashion Store, ta whaaki pe koe i Francis Descartes, hanga tu koe i ki he tau moe pea building, whamalo ke tingina tolu ko e tau waka ko ia i Nusilani i he fitua sila ko e na o i lere pe mga awe ko ia mo tolu ko ia i ofia tu fitu orewa ko e ta whaki ko ia i tonga ku lava makua tua e whaa hinga nau ki he kosi ulu i ke lava whatau ko toa i e mi ai. Tau whatawanga pe i ngau lere pe tau interneti ke lava ki tau whiongo aki ai. Fefe tai ni mi pimeni kuongo atu? Ke whanau mai. Ia, oku wongo mai tai ni mi ka ho rea. Okay. Ia. O lele yangi. Okay. E sai ke ta hoko te tau ai i he konga ko ia. Koe, taki kamata mua e bivene he pongpongin, taki kamata mua me he tunga koe ni kuiai, mahina foki ko mau e tau lisi koe ka quantitati ki he whiriwhare area, aena ko tāpune ai quantitati. Koe ngahi wahenga e ni iho ku tau toko ua pe, ai ngahi wahenga ni iho ku alaka toko tolu, ka ku kau ho wahenga au he toko lahi, mo alo mo tolo toko fitu. Ai ngai vahenga toko ono ka tu ia ai me ak fe ho vakai ki ai o whakahoa atu ki ngai whiri ko ki mua mo toko lahi ko ni ka quantity no me tatau pe ko nga o te alu ke mbana ko ange ki kakai e quantity ki whare area pe ka ki ahane te fu riri fe me time fra mui Io, malo bisolo ko e o ku mali e tau hala fono ko politikare mo ni a mai kon ke mahino kon o si ele sisita ko tu yo ku o ku ai foi ata ke he ua o hanga foto nga i he ne a mai kon ke fili kon o laki o
o ku ne hulu mai mata vai vai ne hulu mai mata vai i hanga o foi process ko ni ko foi process fika ura ken ki tauhanga ai o whakapapau i ko kakai o whirigiro toko kakai lele we need our best mind te o ate whakatata ko ni o wenga ni e kutala no gon ke he asi mai ko ai ai mata vai ko sio he ko he kau kandidate pa ko ngai ne ku whakakau o kai o vahenga fika wa tapua o kai o kandidate le uai o kandidate le uai ai kia uia he ke sio go ki ai au o ku hanga pene ku opinion go me pe go no o ku tawe o kandidate ko ya ke nai fale area sio ke anga na whaka nga inga na whaka na ngā ue sio go aku whaka hoa ni ko mo wahe ngā soro whaka taha ono ai ko sio ko ke ngai ko mata vai vai ko sio ko ki ai neongo ka neongo sio ko ki ke fa fa lo tonga ko va ta no mai ne uraki mantu ko ai fo ai sio o whahala ia I pe kita I te kaunga whanonga QD by associations ko ne fu affiliate ko mo ne fu wrong hold ko he pare mia malolo o ne fu ia lahi ai whakau ko e whafonga ko ia a sia ko whafo ko ta ko track record pe une o sanga pe o mai pare mai he anga de ko nga ku kai ko ta fo e politiki ka ko ja me ala itai agora itai na nam wai pe ange be wai pe ki o kwango sio so une hanga le provide mai mata vai he anga tau fili ko sio a ko tama ko pe ke tone na humana I fale ko kuiga whakahoa ke o tapa ko I tonga tapua ko sio tawa taina ke anga mata vai ka kua pau ke ia taha ia naua neo ngoi pe ene koui ka pau pe ke o mai he ko whiri pe option pe o ke kai ko foi rocky mata vai ko hanga whatonga I o apia pe he u ka u vahenga ke he ka foi atava venyo ko sio une o mai tau mata vai to ni fai tokanga ke ai ke ngahi uniform ke fai ke fonga fili ke ne avoid a situation pe agora go bea ko ke tau ke fili tato ata halele ko tau fili tato he sai taha kovi he lesa evil ko ai o kai ke totonu ke alo kakai mo fonua o gatunga pe he ia mecanism po ka fainga system fotutu ke tau fili hakakai ke o mai ke malu e tu kau sai ko ata ua ko hanga fatonga e fatonga I pe o toi foki mai ai interest e kakai ke politiki ai ki tokolahi hanga ko wahenga ke o nau ki tokolahi ai ngai wahenga ke fe quality ka asi mai wai ai
tokanga ngai ka koe mea lahi fo kia solo I kuanga ko si o ako mai ngai whakaukau lahi mea o ku hoko ka koe uhi koe hanga tau whainga mamalu whaka society pea whakalongolongo ipe kana lahi ai kaimea na uloto au ke ohake koe tokanga oe tukuange kai ohake ke tokanga ke tokanga mai kai ne afio tokanga mai kai toinga e kau kou eiki tokanga mai kai kakai he koe mea koe nei nofo uloto whaka utanga pahe kai ke tauhanga ohake ni ke tau tokanga kiai ka tau tafe pehe foi he piti goia pe foi mindset goia pe foi ianga maheni goia o no fa ho pe ko tafe goia hono kuanga pe ku alu o end up ife ai ko me ka wi he me ka go tu e solo he foi fato ngai goia ka pa ke mana tu na ia e ta polo kala ma ko ma u ha ke pe na ku hanga o vahe ai tala loto ai kau fai kau sia mane he nau he anga ko e nau whenga ko ke nau mahinoi ai malava be hiti la take fuono miliona ai fu kau siu o fao he fu kesempa ka ya tahaya fute ka ya fa tahaya he fu foi ke pehe ke nau ke osa te ura taha miliona pa nau fe ke naki peko ha meo ko ke nau tolu pa lere hata he ko ki kau so dia me mana to ko wa mano pe kau so dia na nau ka ti ko on fa holo na dolke ka pa lere pe ko ha fa ngamen mana mate ka valu kilu instead ka ko nga ko sio kita pa na wife ke kulave e talue e hala lotokolo pe ka pa ko ha ke stempa to ko pa ke talere makai la ke kakai ai ko me ko na uhinga ko e hanko we iki wanga maheni I fale alea ka ko fatonga e une toko aki e tokanga ai kaulo tu ai toko ai society ai ho eiki o au pe ke fale ne afio pe ki au solo ko saving crazy ko la venga monu ia ai me ko si o tau ka vei koe foi institution na ura ke hanga o whakatokanga I mahu inga ke pule I le lefonua o institution pe ne afio ta monaki aia ki au pe na uongo I lewa koe ne alaini pe tau muai oi fonua koe ne alaini pe tau muai fonua ke foi I universal o kaweinga koe ni ke pule I le le fonua pe o hake whakalufua mo whafonga kakai o mua ko o si whaingofua ai toenga ia ngau ai ki au o ko mahino ka au ai mahino ka au ai mahuinga ia kamata ke mahuinga ia society tok teki hangeu teki tokolahi mai kau quantitative mo now interest ke now involve he politiki koe whakahoa koe kia mautolo ni tonga fitu ke au ko no saia he ko ne alongo I tokolahi pau ne hangarewa o drive kakai ke fehui drive ke fehui ko ha ho makatunga ko ha ho uhinga ko ha ho o tau mua ko ha ho halfononga ale pe ni pe lewa o foki lewa ke ta fata no ko mauhinga ko ke halo aki es iron sapen iron ira ene pe so lava lewa he kakai o furi se halo aki ko to ta ko te na mai kiloto o tau pe lewa ko maka monia
ai ko uhinga pe he ni toko lahi tai mo ko toko ai pe tolo pe ki hange ko pa ko ni algo toko lahi pa ko lahi hange ai hono fehui ko me ta ko hanga fatonga ileva i osi ko ni ai le sisita ko lava ke fa ma popo ya tamai ka kai leva ke te fai ai hu ha oi whaka wo he tufa he campaign ko tau mana ke campaign ko wa tahau lo tonga ko time campaign tau wa te fulori ko lori tanke tufa ala te ngai langa fu waf ala te ngai fu nisi tanhal he whaka mamata pe ospe foi tan foi me go ne ma tuku pe ko foi whaka wo go ya ke ha me tu o tolonga ai ko kusio ko ko mahino go he ngai hopo prai pui mahu inga mai malava ke ansiti ko i ufonga go ya o ka reva ke toi hoko go foi pore ka hanga reva he kakai o fehu ia reva ai tunga whakaukau mai tunga taukei ai kau quantitative he kona moni ko ang ko si au ko hanga ko mau wahenga fi au pita ko ni to lahi na o mei toi fi ang ka pau na involved he politiki he kono inga mantu solo na ta step ini ke po position ko ini he tau moi o ku kai ke proactive ka politiki na osi na ia kulau pe aku ya pa na usi o mai o ku mantu ko tama teknikale ya pa na usi o mai malava ka politikale fa hoko le na fatongia ko le fondo kai ke ute mori ko tai me ya ka ko under the circumstances o ko yo ko staka I me ko ni ka ko me ko na ku pa mau ki ai ke kau candidate me kau politiko ni ka pau nei au pe nei hoko ko tuku nga we na wasi ai o advocate le fu fonwa tau ha wa kai mu se pa ke tu I mo pureanga ko si na wasi ai o se na fakau ko nga ke na vibrant na involved he politiki yo ai mahino e wai na mau inga ia he kakai membe ko ngo ia ko na tok te hulu mai he foi kai mi fili nei kai ko anga fo ke me ke movete ha ka foi sikalamu tau foto tu ha ke pasia ke ko tamai na ia movete ha foi sikalamu kai ko u me ape ke ave ke kakai ke na fai no sivi pe ko mahu inga ia o I kai ko ke te fai ko ha whaka wo he tuwha o tala noa whakakau le ta noa visione rewa ta noa kaweinga rewa ta noa makatuunga rewa malawa pa tokoni ia he koe lau maari hoki aku solo na ta o tala noa pehe mea koe ni koe mahino ka te au whaingata ai whatongia na kuloto ke wongo mafu kakai ongo mafu kakai koe taimgo ko ai matangi taimgo te mei mokosia mei helaia mei ili fia o te ongo mafu kakai ka te lotola ka te hoko atu he kapau he kai ke te alu moi vouti ko falala pe ko kovinani te ko fata no gai o ke lo solo ko tuai pe lulu matangi lere ko kuhinga pe ko me e ko sai ai he kai ko ke te fata no akilise natura ko ai tonga ko taimi ko to ko ke manantu I pe no fa ke fankui ko fuaniu ko fua vanilla kai fu ga wa re ti taimi ko ya ko ki turi ki tu penu o ai o fa pona ia ki ko ini pe ko ki panga fa pon ko fa tano
Pea pe pona pe se ni ti te nau ai pe lai lu me lai pe o hile funga haka kai pe kai malu pe se ni ti saving pe ga ngai solo o ne toi pe ifi maha ki me ifi pe ta maha ki pensio i tua ko ki konseti o si ki kai fa po ya la ko ai ko fanga hu ha ya ko o ne hanga mau ata mai de lei mo loto mau ai kakai na ngau ake fanga fonga ko he kau politiki ono campaign pe he kakai ko time pe ni ya ta pe ki foi fasia he mo na ki bo moa vai ya ki bo moa o si va ngai pe fa ga gai ko fai ko tanga dalere yen ko ne o si ko fili ko ne hu ko loto ka te o ha ke fo ngai ka kai te mo ki na pe he fao pe ko u hinga lo lote ta palo ma o au ke a Ke tu ko ni ai e tau konistu tone whako loto ke te whanga ki sio ki ai. O mahina ka te au he tau te whitoi lao koe konistu tone o ku wha pe ko te iaupo tau wong fulmata. Maho koe tau ia. Pea i kai ke te whaha pe te vare. Pea ku atare wa ia ke te huki ai. Ka taim tau pe whoki o koe e ngahi lao he lao whiri na o mai, mono mai. Hange koe ni ke ko pau ke whahano CV. Oku ai ni oku kai ke unau whapapau i ngai tohi koe whahoko i he media, ma social media. Pe koe mo oni, oku hange oku ai hano tuka ki o pe he koe whiri koe ni, koe maure sisita koe ni mo ngai hingoa he tau ni, i he whiri koe ni. Oku kai ke te CV ho mo background a mo te whamau anga. Ke te whai CV koe ke kua hato mo ua. Koe ke elope koe mea totonu ia. E ko hange ka teo na o sitari he ai wha i lao whoki na e mai na o swamon huafka tu i o mai kau no pere o kau mo ki na tolo no sivi koe ngai mo ua. Kau wha awari ka au e ku sia whau pe he o koe ngai mea ia i he lao whiri o ku kai ke te apply ia ke mo mea e tau. Niko hai tunga to tonu e ta whaaki koe ia. E koe mau hala pe solo. O ke apply pe. A koe whaunga ke he. O mana tui pia he nau whaki ki au he mea koe ne taim nei. Ne whakahu mai sa mi wai pulmo me. Ai whi lao koe ni. Ka koe mono pe ia. O ko mandui ko au ko whinga mau pe ke o hanga o ilo i ka hai intensi na na hanga whakahu mai. Ka koe whakahu mai koe whakahu mai ia me he commissioner whai Filipe. Ka nau kau hono whawhepaki ke tuku mako. Ka nai hau whakataha ia pa moe amendment koe ke kau moe kau no pere. Hono kapa wahana ngai mo ua. Mau anga o hage koni nai apply ke kakai. Kau mo nau tolo pau ke hu mai he foi he tolo ko ia pau ke nau ka koe whaunga ni ko mon pe nei ai koe whaunga ki mu au nai te au kita ke whamauanga ke whaitohi mai whaile sisita na o ste ke whamauanga koe te hamo ua o koe ke whakalao ka kita ka koe whomu koe ai koe whomu koe ki tohi peke o mai ka koe whomu koe i he le sisita koe tauni o asi ai ngahi osia koe pa te whakamoni o te whakapapau atu o kui kai ka hatu mo ua ai koe foi Filipi peheni koe te alo whakawai ai hange koe o te whakapapau o koe te whakamoni koe he light form whiri koe te whakapapau ia o kai ka hatu mo ua Pea koe kene to'o ia ai toi foi fie mau ke o ke whamauanga. Ka koe foi intensini na ke ta taupe. Whaunga au ke. Aia koe no mata vai ka au ai foi whaunga. Koe pau kou kei fiu pia no whakau koe po hai intensini.
pe ko ka eu talia ke pe ke fasisi fonga ngawe he ko piko ko me ke te excuse ka ko point ko aku pe ko mai ko me fa mawanga o fa papa ia ko foi independent body o kune tala mai ke fai o commissiona fai fili o kute ata independent body ko te ara kita ko pe atu o ko ata ko e pe ia sai ko u ke sai ni ko el battalia fe solo ka pa o se filipa ke lava ko pa to ka ore ba ta ya e ke mai ko tama ko nana e mo mai ka pe an sitia o magatunga ko hai tau te ai ko poinia ko pe o foi sife fonga ngawe o kunihanga ea o alawe foi palpare mai ke toki e malawe ke toki hoko a mui to whakamore paanga ngea e whamore taimi o winga pe sole whamtara ke isi wea Aia, hoki he kutau seo ki ai o ku whai pe ia ai whai whaunga kone taini mi o ku whai pe ia ki he kantiteiti. Kone saini, pene ongo pe e malawa pe ke o la COVID ki ai ka pau e ka ki aru ia, tau pe kwa hana mo uana ka kene whatonga i e pa saini fokia. Tok whai launga e kone mau e whili, e mahino le vai o ku lo ia hene whakamoni ko he whamuka ki hana mo ua. E te o la COVID ange ia ki ai i he taimi ko e whakatonton pe hange ko lau. Te lahi ange me whakamore ko ki he tuku hau e whanua. I he taimi o pehe ai, ka tuku e whonga mo tuak, o te alat pe whamaonga, na mai tohi, ko ki hafu palpare mai, te alu moia ko swapapau, ka toki hoko ngai palpare ma ki mui, ka na asmau e te tohi me whamaonga, whapapau i o ku te hao, ka te lava o qualify ki ai. Pe wheto unga kone o kui ai, o ku tau tala noa whonga taimi lahi, ki he hangu tau pehe, kwa ngai wahenga ko ke fu fe o mai ke wa ngai vaenga tola o mai ki ai me mea aku te sia pe wa ngai fonua ia ne ngo ko ngai o ke fe unga fra ke tau fra ta tol ki ai unga fonua la ia ko na ko kantite na to o ku ave ia to ku wa ngai me ia aku fe ma o ke na wa una to ki ai pa na to ki hoko ko kantite ti fare area ko ta dol fuk ma ko tau lawa ta toko ni na pena whaui he ta walfit ni ma pe ki mui mai ai ka ku fu loa i he taimi me atakai ko ia ko wafe wani mai o ku tau ke ngawa ke pe foi la ko tau wata pe pe kai te ke fa pa ke hu ki fare area e lava pe ta fa ke ta hao o tala mai neongo ko foi la motua ko tau fare area ko ne wafe wata mo an ku mo ia he taimi mi na e Filipe ka kai to ko la he kau a kolerei me ka hafu ki loto ko ke beia o mai ko to beia ko kakai ko ke na fu akolere pe mama pe ko ha fa nga me o ta fu mau aqui o ku ke pe ko time ke ta to ki focus i he ta la fili ke ki hiki i hake ke tuha mo wa fe wani ma nga hi palo pare ma o ku ta fe ko ki mo he hala fono nga nge ko ta fa to tonu mo ha fu corruption mo me be ke ko ha fa nga fonga o ko time ke ta hiki me foi ta ua taha pe mo i kai whaha ke te ki ai ke ki ma alunga ha ke a he tolo ko nga ke nga he ko mante lere kon ko e ko mana te spot kon fa kolisi ke lere ko ka mitseti ta puna be ki va ka ma alunga ku si ko ta algo si nia pa hiki le va pa ki alunga ke ta puna ka ta la ko ni ka tal pe ta puna mitseti pe me he time ko au ki ta ni mu ta ke puna mitseti ko ki te hiki pa ia ki alunga kai ke fili ka fe ho va kai ngai e piven ko isol o konga ua o whatara noa mai kau ki lawe pe no pe ke konga ua ki na ke o pe ko ke ho identify mai pare ma ko o te aluat pe o sai ni ko au kai ja mo ua pe alu le foi processi ka to ki la ki mo ko ke tokanga au solo ke ne kau ko vi ka tama quantiteti o ko tokanga au ke ne kau ko vi ke kakai ko foi timing singa ko o tokanga ki ai he ko time ko ka pau e toki mau ha ka ne fa
ale mo ua fa mawanga na to kane mo ua ka tahana na fetu tau fetui kane mo ua pe toki mau hake ko ya pe toki ansiti le vai hanga ko ni vai tama vai ne pausa go o Steven Pongi ko na tama ka vai quantitative o mo ua nge kai tolo mano he ne pausa na le mutupe na le mutupe ke uto de na lori ko na tan fala ngai misini ai pani whakaatape I he whakakau kau. Ne taimua nei o ata tohi mo atange ko whena kontureki. Sio. Ko me ko uhinga ko kai solo. Ka pawe te whiri, pe hao kantite ko ini. O haure wa tama ko o whai na iai ene moua. Ko o soka mon loia he fomu. Pe kau kovi ki aia he uhinga ansiti. Ka kau kovia ke kakai he toi paanga fo oia ke whakapaanga ke fo I whirisi I hoko. Mantu ko uhinga ia ko tai taha I whiri he ko whakamore lahi. Fo I processi ko ia. Aia ko fo I time engineer o ko pehe o ku wai e whakatu tamaki ai. Kai ke ko umea ka ato ke whalerei he ko no mau he na he nau wha o hake mea ko ni whare area. Ai kai ke tau ngau ke rational thinking tau atu pe tau toria o tarama he pare mia ko o benefiti ko o benefiti ko pa ke lo yoro mai ka ai o whakatau pe hei hange pe tau whaunga tau toria ko no whakatau o si utasia a sisu ko o foi tenari tolu noa whakahongo mai ko ka mautolo ka ke hanga o whakou ai pule le a sisu ai ngai ai ko no fatu tamakia kai ke u me aka to ko ni e tau u po pe no fale le mau he ko anga ko hinga foke ni stole ku ho ha u me au ko fonua ke ko mindset na hanga fo tu mai tau hau mindset ko ne makatunga ka do bes e kita te ulava ya fa papau currently u me agoni ku hoko nai hoko kimua kau pare area kau minista kau pare mia kau ngau nai fo tu ka do he mindset o sio kita pe awatu ai pe ia o hange muy ai pe ai ko pe heto kua ko lele ia ko fra papa ko winga fatano pe ni ke fra la hi tau sio he ko hange ko tano ko ni e metiveki so ko ya mai ni pe ko ne o mai be me ko ha o ke pasi mai ka polisi ha o pepa ka ya ka ya na to de lau ke na fa tonga e update we expire be license ko ka ya foi process pe ka ya ta ha ya ke ne hanga reassure o ku ya mahaki so ko foi he to fa si na o mai ko ka o ke lo sio solo ko kato foi mechanism ko foi process ko foi fonga nga o ko na fatu kato be sio kita self interest na ko hake more container ko complain ta ko hana container ko han ko raki whakakau pe ki ai ka pau ma wahe container without the owner okay ya ulahi never involved ai ai ko hinga ku falta noa ko ha fonga nga aue lolo tonga ko establish ai me ko fenga kai ai o public enterprise o me ai ka policy ko me ka ai airport ko me ai wafu ko no ina he ko na muy he fonga nga aue na develop
I he mindset, the consciousness, o e sio kita. Never about ai pofonga ka kai po whakalukufua. Ai ko me e wali mai moa, a pia ko no huinga mawai ko ni ko nga ko e pehe mo pehe. Ka ko back end of that, o ku loloto ia. Ai ko huinga pehe ko e whata noa, ki nga intention ko ni hono whakahoko e umea ko ni sai. Ta hau ke ko ngā ua ko whata noa. Ai tua ko ni suto ne pa mai, requirement ke hu whare alea. Na pau tau tole mo po men ko na whare ai ko solo ko he alu ko ngai fonua ai ko fofo a we ki solo mene. Pena ko ngo I ma we sio ki solo mene he. Sio ko ke fofo lo ai tau ko ni suto ne na tau taki mo ai civilize. Tau me behave tau beta toria e tau corruption ngā weanga ange bea ko Solomon ai nau wha amana ki au to toni ke tau fu wa mamao ka pau na tau taki mua civilize he nai toke o mai pe ka missionary na o sia pe civilize ia tonga te wange ko te wate whakauka ko ni na unofo o fifili gai ko tala no ga toki ko mea ke taim nei whakahoko toi ko he kau tautahi kia tupou niwa. Ko tupou toa mo urukaala na lama kena tamatei koe. Ko whakahoko tia po tari ka tupou niwa na aku nofo whakakaukau. Matui ko tautau tāno peta tau he umea. Matia ki mea he mama e lotu mo whakarisani. So ko ne tarina e pehe. O urukaala la ko hok tau kete. Ka te ukei tuku hau pe au ki ai. Ai ko ia nei hau. Ko urukaala nei hau. Ai nei ke mateu teu pe loto a tupo niwa ke talatau pe tene pore I hau. Uhinga e ku whantanoa. Paka bau kune pehe ke ne tamde iau. E lele yang ke umate. Tala he kaka iko tangata lele iau. Sio os tala noa ai. Pako anga ne whaka osi ko ne tala noa na peni. Sai pe ka au ia ka more mo ui. Pure I lele. So ko foi ai ko pau te ke foki ke tohi ko ia marina. Ko foi lea ko ni ke he pe ke pure I lele. Ko lea ai ko uhinga lewa whata noa solo ko mea ko nau pehe ko uma. Ana e mama pe tana ia pe civilize oi kakai tonga ki mo. He hau e polo e lot whakarisani. Ko mea ko si o ko ai ki au ko mea ia ko nau kuhinga I ko sai. I tawaru fitu nima I fotu e kone sudone. Ko mea pena ko teknolosia pe o e aho ko ia. Ko tohi be me lau tohi. Ko teknolosia pe o e aho ko ia. Nai kai ki to ia ha pehe ki to ia ha whainga complication ia. Ko e anga e au sia a tamai o e tonga. Me ta hawaru fitu nima. He koe pate ke whakamana tui o taimwena e mwena whiinga mai a toki uka mea kene tuku e tohi. Taimwena na o mai koe o hofi koe e kolo tau kone sia ko vea ongo. Pea nani hanga tuku e tohi a whakawhanua. Koe ne tohi o kore ka whakawhanua kene hamua pasi ka hawaka muri e fou mai. Manduko teu ni ka na foki na tolia ko ki hapai. Na whanonga urukaala. Pe kawe urukaala ke o mai ai tohi. Pane o mai ko tohi ki ai ko taimena na ki urituliti ai me tamatapuni o nofo pe ki pangai motu. I pangai motu ko ni pe ko ni hanga mai ko ni ki wafu. O nofo ai o tali ai ke na utok folau ke alu ko ki nomuka. Ka koe mea ngoe na mahino koe ai. Ui lewa e urukaala.
tangata palangi ta. O angi pia tohi, ke hanga nge o kane whakakaukau e palangi ka pau te ne lau e tohi a marina, e kaukowi ka marina. Pane lau pe ia ai mea au ne whakaukau e kai ke kaukowi ka marina. Ya oho vare ai a urukalala, oho vare ai he, o sea pane whekau, pane pehe fe. He koe tuia o hou eiki he ahu e pa moi tonga, koe tohi koe whaloa kau. O hange a whaloa kau. Na nau tāna ke na tore tohe kau misinare o tutu. Pane talangerewa ke taha kau misinare. Tohi i ange hoku hingoa. Ai pa tohi i rewa he misinare koe ai hingoa koe. Ai pa koe tohi koe kono spela koe whinau. F-E-E N-O-W. Ai koe hangai ne tohi i koe he palangi ai whinau. Ni tangan lewa urukalala. Ame ange ke palang koe, ke ni hanga ia o ke ni hanga ngeo lau. Pane oan peko koe ke palangi o pemai he palangi whinau. O hane whaka urukalala te tō mai lai pe pawhasi o pakone eke. Ko whe ni hoku mata, ko whe hoku wae. E tu koe, Ko kuhinga ko poine ka noa solo. Ko teknolosia e lau tohi mo tohi. Kaka teknolosia ia nei mau he tonga ki mua. Ea koe katoa ngai historia ki mua whihu ia katoa ia he nei kai ke tohi. Koe historia pe koe mea toki uka mea Hawaii o pehe koe historia beu te torke tau whamaa o popo ki ai. Toe ngai historia ea au ke he foi unu fe tolu na motu tolu. Ngai foi whananga katoa ia, nai mate ao i tō o spatoe lua i ke katoa umea koe ako pēko. Ka whok mai tau ke ta poini. Koe poini, nai hoko tangata lau tohi a mai tangata poto he tohi mai lau tohi. Koe fu poto, ai koe kau PhD ia o e ahoni. I he kuonga koe, koe mea pēna tau ala mau, ai lava ko o ai tohi, moere ai tohi. Uhinga pehe tau koniskone. Ka koe ui koe tau sio nou, koe tau toope, tau comforti, koe tau sio kita pe, kai tau te nofta to kanga ke improve. Hane koe ni e sol. Koe toki, koe kuhanga ko whiu ia estuai o ku tauhanga whakangata tau whakakau i wharearea ki he te ausia. Pe te pau whiu ia pe koe, haka kou whiu ia koe ka pau ko ausia koe huo whai pe here pelu. Ko tokura noa ke hoa taratu wai palau. Ke whai aka huo. Te waweange sayang si se. Te tawhakiki tau koe ke au ho ausia. Ai pa kuhinga utano anga whewhe ki tau whatua whale area. Te hanga tatake whanua ka pau koe tau ausia au whamatangata. Ai koe mea koe kuhinga hanga ai ke whehu ia pe ke wheunga pe tohi me lau tohi. Pe whema ke tau te hanga hiki ai tuunga ausia. Ki hale volo o taulawa tala noa he. Ngai financial institution, mai anga insurance, mai anga ha, mai whainga complexity, hono langa hala whakawakawa, o ngahi preciseness dynamic o umea koea. Ka pau e ikaia, o whatatak whoke, ai hono o mai, ai teknolosia o satellite, nai ui koe kaswiki. Koe ui koe ke au sia koe e kau, harea, hara tori ke bebe na to mai na toria o toki la unga a hone come communication e o moto ka kona to bena na tutu ta unga pi la unga ka ke fo mango mo hone akona ai na uhinga pehe hanga o hake i kiu pehe me ni te tau whakangata ngata i pehe fu ko ai ko whalea ko ua noa ua ni mai me ni ko rangai ni tau whaku kai ke toko ni au pita umea koe pa monia. Koe anga koe kisioga aku.
Mahuinga sio ko ke kau ko ki ko ni ke iki kau pe ko fa noa o karani walu o lukalala kau pe ko maafu ko tui na tupu ake he foi civilize o ku kai ke to hoko e tohi mo lau tohi ko teknologia tala ia kuonga o te ai to ki tuunga malunga ke hiki gai hange ko lau hiki pa o kai ke tau ke mitset o tuunga patu tama ke o se tau tau ni manoa tau ke mitset beto kako no lele so no lele ia ko ek fa tala no at kako lau mai tau o mai isi o tala no e te pile mama without fear or favor he ko merit ne hanga continuously improve ai tau tu nga we me tau ke fa lele ke o siange a hange ko yo pa ne fatonga ai press conference ne afi na mau talanga la ai koe wa fe wa noa pesete wa ni at poverty ai kakai ai fonwan koe a ko no review ko o se ta ni ma pe ai pesete wa fa ilo usio koe maju ko matai fika ko no ko pesete wa ni ma ko pesete wa fa ai pe ko pe ga te be ko inta fa la kai Kako ang ko. O se tau tau ni manoa ke mitset be tau fare ale ata. Fi ma we firi ko ni ke firi ma he kakai haka usinia ke hike paagi olunga firi ma he ka no bere haka usinia ke hike paagi olunga o ai ke fata mai pehele pelugi fare ale. Ke go bagai fo ke ngahe ko osia ai henga ka no bere ko si tokota hape ko o mai ko ngo mi ai tokota hape na necessita ko no pere ki ai pero vos imagina be o si lava fili fale ale no pere ko ya ko tamani pe hata hai que na toko que necessita o si fo que tau cantidade ko tau tolu wa henga ia tolu tau toko pe wa henga tolu tau toko tolu kako go si o fo gen vai be tau alu pe o ale pe ko tokota hape hanga hiwa henga ia ko kena te campaign na dole na foi hu hanga don pe na do tota ka ko vita haka pa ala tu ko ki hata to ko noa o ko ki hata interest hawa henga pa ke ma ha candidate dia ke ha o feel ko ke la pe tau fe pe ke tau o foka situation pe he ke la po ha tau me o ku mateu ki ai tau commission fili mo no la wo te ke tau o situation pe he Kakapau te tau kafe pe he mea te he foi fonga koe ni te tau au ki ai. O kuhinga ai Aia kapau au ata mai le rei ke tau anticipate malawa ke hoko mea kau tatoni ke whahanga o rewa ki ai. Aia koe konga ia koe kau sai ho whatana koe mga whaa koe ni solo. Mahuinga koe engage kakai. Mantu ko whatana mau pe. Ke alu whakataha e tau langa whakalakalaka mo e tau fotu whakau ta mai mamai kakai so me ko pe ko foi opportune timing ko foi time forma pe ko manga fa benia na o stohi ke fai ai u whakalere i koni ke sio ke mea koni so na e whehu i foki ki he ke campaigni we are party fair, because party fair mo kau ke ai. Solo ko me en ko pe ko dai mo oni. Tango na ku fuwa tu. Ta hape me na utonga ke. Ai fale hono pure tu hau. Fale hono fatu e fono wa ko na ko ui ko kakai i pa mai. Hala fononga ke tolonga motulo sai na ke hanga o ilo pe hai ai kuanga pe hai me o restore mai i mui he whakapopo uri pe anoni ko tawhakwa
ai pe ko hinga ai fa lave ko ko saving grace for one ko angi mai me tau mo me talo ni ke pure i le fono ka ke fano ke me ko ni ka mo ka tau whaka kau he foi tai mensin ko lo tai ko nai liliwa e pure anga mau mai foko hange ko whakamatara na mau takahau mai na kai ha te kai utara noa to tahau pa mo ai sa ke mo taniera ki mo ai mau ki fare area kai mau tara noa ma to me ko to taha i kapneti mahal ko fa pe to ta po fulu na ma se mai no ki he po i ko ke pure i telefono ko tai mo na mau whakatahataha mai ai ke mau fili hapare mia o sio ke anga ko ataki pego bet hai makatuunga o ai ke fotu ke tu loto ke taunga we fata ke go na tau mai ke ko tali ne fai paremia ko ui mai na fio ke pure telefono ko tau fe mau ke pure le tu hau tau fa ma popo he makatuunga ke pure le popo gato ne ona mau ke mai o sio ke kamata ke alaini ngai XCC ngai ki ato mai mea wane alaini pe tau mo atonu wane alaini atu ya kono mo ni ko kamata ne mau alaini pa mo kau CEO kau boate mo nga fa pule ke alaini ke pule le kalava ke fono mo halo tau waka ko mea ko ke ko na ia ki moa wange ko fatala no ki awia ka whakafoki mai he kakai ai timi ko ni mo ki awu ka yo lo tau ke me ko wanga whakakau pehensol ke whakafoki ke ngai wa ke nau o mai kakai le rei ki roto he alaini bea ke pule i reifonua o tau TNI tige o ke tau ni foki e pivenu hangi ko fa matala ko mahino pito e matala ke fai ai o ku ka ke fatonga e kwa halisi me fa hinga kulupo pe fa hinga pati ko mahana ko candidate o tuang e bege mo tawa dai na pe nga candidate ko do be mo pe mo to alo pe ai o CEO i november ko hai ki loto ke foto e pure anga o gai fuki me ufa kau o tu me mua ke sio ke whakalere ke way forward o kui ai whakau koe whiri whakaluk fua koe whiri whakapāti tene na lava he umea koe ia solova ngai paraparema koe ni uhangi ko aluenia ku kamata ke more ate ngai wahenga lahia pe ku mo ua kakaia na umea pe koe kau tamai na eke candidate na fola ko hape whainga uhinga ku o ku holo pe ai fika ke holo ngai wahenga ni ke albea o tau toko ua he taini ka tō kunga ia o ku iai ko he taini me tau whiri ko tui te tau tok tala noa lahi to pe pive i he tuunga ko kua e tau whiri ka pau kua hao te tānaki mai ka kou kue whakaosa ki whoke konga koe ni ki tala noa ke tuunga ko kua e lulu taipa ta toki ose ta polokalama ka koe tuunga kua e tau whiri he taini mi pive ko tui ko e ngoka venga ko ta whatala noa pe ki he party system mo whiri whakaluku fua ka koe ke wiloi pe ni tu he taini mi ko whea mea o ku ke wakai atu ki ai e ngari mo oni ange pe ngari le rei ange ki he move forward te tau alo pe ko ni o to whaaki he mea ko ia he taha e ngo pe ko whakapāti pe ko ke liri tau la whakapāti pe ko tau whoki pe o whiri whakaluku fua iho ko hao wakai ki ai oia solo mai foi complication for que neo kai ke faingo fua ke simple ka ko fa ko ke o cut and paste mai ya ko maulo to pe me textbook o mai o apply e tau ko winga ko mauinga ke tau navigate pe tau titemen e mai pe taki kasa ke hulu pe tau hala fononga he mama pe me ke hoko ke kono mo ni solo ko kau ko whakapāti e osko e foto e mea koe he ana hange kau hange na hanga he kau politikia o ai koe kau no pere koe pātia
koe kakai rewa koe pati, panau ngau e rewa, hupe o heke. Ako no inga foka kai ke tifaine ngai function. Koe mea katope koe misini, koe whare o waipe function e mea katope. O kui kai ke compete ai matapae mo ato, o kai ke compete foi vai mo poha uhila. Ai koe tau palo pare mai. Ka koe ni wo stofa mai. Ka pau solo koe whakakau ia koe o mai ai hou eiki ke nau kei i whakari taula peho no whaka palanisi ke pure i le whonua. O te nau te kau he while exeka TV. O ke ilo e taimo mai koe tō tawhitu. Hau he whai ngofua e nau akuri ki atoa taha. Hau he whai ngofua e nau akuri ke pure i le whonua. Ospa koe toa te re i taha o hoko lewa toi ngā kukoi ke nau whai nau te le sivi. O tui au ia e tolonga pe. Kai ke o kou tui koe ngahi poi dynamic koe ni o koe kai koe tui fo toha ke koe tauhanga find a balance. Combination se ngahi poi veri a polo koe ni. Kaki au e koe ke uhoka au ia ke u dynamic koe ia he koe umea koe au tau toke ala design beo engineer i pe ke nau whekaukau aki. Ki au, ka tauhanga, he kono mōni koe tau koni sūtone ko tau muaia. O si o mai pe koni sūtone ke pure i le whonua. Ara te tui kone, a kuri pe tui ke ai ku uingai koe ne whuakawa te mui ke koni sūtone. Whai pure whata tau ke koni sūtone. However, ngai lakanga koe o whuakawa te nau alain ke koni sūtone, koe ne pol pe hepe. O mai ngahi constitutional safeguard mo ngai legal safeguard ke ne hanga hold te kau whai tutuni accountable. So isi o ki fisi. Hopo te attention yare, hopo te former prime minister, koe o mai e lau ke ne hanga whakamao popo o i umea koe ngā ke ha. Ke ne hanga o titea pe whakairifia i kautaki me he whai tutuni kowi. Wai tutuni ko rapu. He koe ha hono uhinga. He osi ho ngā ue koe na ave koe fua he mea fua. Taha ngahi mea fua koe whiria kakai, taha ngahi mea fua koe ave ke whamauanga. Ia koe uhinga e mau ngā ue ki anti-corruption. Ko sea ngahi keisi o kos. Akuri ai whamau ia o gai keisi. Pasia ke alu ke ai ko whatatani ke kono wahe ko he pange ai taki ni masi ke kau ngā ue he tupu ko tau kuosi osi whahu he anti-corruption osi whamone whamaula hei o ku te isa case to answer ai ko ngai mea pehe koe u process koe ni te koe keisi koe he lulu tai e skono koe keisi whamamahi ia ki au e ku whakaukau o ku more mau pe e ku mohe le he nofa whakaukau ka te o ate whakaukau koe ni ke unga ke mahino ki he kakai e whonua pe talo e ku fuge poate koe na ku pe koe a whuatu o ku whakama pe a ngari ware ke tau toha ha meeting fee me pe moha board fee me ha kautaha o kui kai peke o hange ai o tau pehe o tau ato e ke ha tau mo ua ke ha tahau kututue pai ke ne ke lava e au whai o nongai whatu nei pehe anga e psio kana e talia ai ko e kaupua tēni ko whakamalo ia ko ilo o kunau whai pe mea ko e ni ko e ui ko kakohono mo ni ka kinau tolu o ku affecte nau ngahi palani mo nau ngai fotutu hena nau osi wahe mai pena toki mo ai o kawa e CEO e tak mamata tam konu fafis ko ni o alofiri tale e kuhua ke poate mo nau tai wahe to au ke kawa e hoa wa minister mo ui me retirement fund mo ki tama ko sone polota nau tai wahe pe mo au mo pare mia mau tai wahe pe au ke a ko hano hinga
he mau wongo i mau ma ke mau to ha me au mau to tonu ki ai me ha taha o lotonga tutu e toko to finga ke whare maki ko fulolo to ko hange ko patano ani afi ko fulolo to ko paanga ko o staka ye fuka ta ko ni ai go na fa talano ai go family ona ko share ai retirement fund ko now investment ai go pe ko now investment kai wani ma miliona ai ikuti ke ai kuleanga ya Hong fulu miliona ko direct funding pe to koni pe a purenga Australia ki kauta ayo ko wani mai wahiva toluhiva per auto no reva no miliona fa ni ma miliona ai ko slinia kustaka na mahua tu mau e sapa mau e white dwarf ai porio ai vaka fo go nai ta ni ma miliona tu ni ota ko mele na mau focus ki ai ke mau o hanga o finga ke restore service na mo ilo pe ka to ngai me ko au ma mai ko ke ka to nga ko na ko conference ki hapai na lava restore o me ko sai toki whakauriri ki hakeia ta ko lere mai nga senior pensionia ai fie ma o requirement ya aviation o ku fie ma o ke in place me go ni ai nga position go ni nga senior pension positions kai toki lava ke o atu ai AOC o kauta na expire ki akosi ko me mali na maus na mau kore fo ke mau tori foi ai foi subsidy supplementary budget ko 1 million kana ke o mai be ave na o mai be ko tarifaki ka ore wangi ke mau sio ke ata toton o mai ange ka engineer una ilo e vaka ke na fuki hanga fa ma bobo mai o me mario maulava le va recruit mai ngai ko expertise ko ni ko ya la polo lokolo ya so pau ke haya mai na tol me mul pasai ko para pare mare va ko ai mantu ko to fa to ka ngai ni si vole ve sini ke lulu tai he ngai ta mai ko ki mua ko u position ko ni na ke fill up ya me talo no fagalele ya kapau ne fra ape holope fahinga ene kai ke kata long story short ma hare wa recruit ko uhin nai kai ke ongo he aviation ni ko so ko kama ko ma winga tawata ina ngai institution ni ke na fa ko na fa tonia ki lele u fenga wa aki ko pau pe ke fuste ngai extended hare wa aviation ni fa no AOC o mai be na mahina ono ko matunga ne o mai go mahina ono e gono inga go tal e na feta kai mai lulu tai toki wike ko pa toki sivi o tita fa os ke pe una ke tau go hokwat mai AOC pa toki recruit pa go toki recruit ya go na tok malava go ngai na ya se ni na puta sai ke ma o fenga ke fa ma popo o moa ai pure anga I he lulu tai I he city I he taxi I he ngahi fea na e wat pe ko e vausia ka te ke totom fenga ke fa ma popo ke maula va sio ki he unga totono fai flata ke bu tonga ho te pare mia me fenga wa ki pe mai atita ke fa ma popo mai u me ai ta tau ma kore ke o ma tu wa ki ha express of interest ke wa ta wa ane vision ane interest anu falere domestic e kono moni like anything else ko hako go ini o moni la ai va storm never last e ga ge be ke hako pe ai pe o taingata
hako koe ni, ka koe mau whinga. Ai kono mo ni solo koe whunga whaingo fua tahan, nai whai ho mo whafonga me wau tahan no. Whai mo pengua pu ia kai ai mea whau. Ka pau koe e titi e solo. Ke ai pēha mea whila laku e ke hewewe. E solo koe ku mui ne mea koe ni kai koe katoa e u mea koe ni. Ka pau hakau u minister ma hakau le pa wai mai whainga o se mat ka na nau involve mea koe ni koe mui pe mea koe ni ke mau tu tau wheturi pe ki tori mai kau tama koe e ko hana moni o ko ongo au pito nai fuai ai noa ia hangi ne ke nau te toka i mena tore kakai mai whonua hangi o koe ke nau te whao nau toru ia o kulava pe o kulava o mama pe kakai e o tara noa. We are behind by 45 million. Oku ke te hau kita fo tu ha kau ta fo sol. Mo te hau fenga ke tano fu luo. O lolota ke mita fa ni ma miliona. Fa hange pe ko mum fa natula be ka te hau langa to fale ha to konga api o ia flat lane. Ko te hau pe langa amatai ko. Vave te florici. Pa pa te ala tu ko fu swam. O pau ke te tanu kita mate te tanu kita ke whaakilu ke ahaki fo i le volo koe kai toki langa e whaare au pehea anga koe ni kai ke o mautolu mau ngau e tae wahe ke lulu tai ke whinga ke revive mai silini mau tokanga au pito ke silini kau ngā whapureanga koe mau taranoa pe mo kau investa o kou whataranoa mau pepe anga whewhe hanau hanga pai au te sea e kono mo ni ko issue fo ke nia ai kai ko ke o mai ki fare ale ai mo me go na wa ke tu na wa ke le ago ni ke pare mi malolo ko pa pe ho kuio ke faiteria ke fai tu pe ko ia i tu ko ke o mai ki fare ko winga tu hawe fo no ko o to ki dispese pa anga o fo no ano higini mai fare ale tu ia con istruto ya ka paure wa hata haya une fa ko pe na ya ke le pe dispese pa ngai fonua tai o mai ki fare ale wa fu pale mai sa constitutional crisis issue na mahanga o ke me go ni ko fai tu be pale mia ke fa no fu pe ia ai o minister na fe hu ia ko ngai dimension fa ko instituto ne ya ka pau he ke tau toka ke a honi solo o be ko hai hala fononga tau fotu to ke ka ke solo ko ta pulu no na tali mai tu e fa ki fa marino ula he fe mo e kina kata toki hoko ate ko le ko ni mala be ke tale to wa e wiki ka ke to ko re pe ko sponsor ke na to ke na to fala ya to taimi ke nga ke kata utala no e isi ko ni wa ve fili au ho ke fili ko ni time no me he a le sisita ke a fili ko no ta ha ka ko pu ko lao ko nanga ni hono operationalize tu ko lao mai na wa a wata to fai fili pe ko tu mau fa malo atu e piven lava ko ta proklama ya ni ko tu ko ngahi fihu mau ingat te to hoko tu ki ai mahino palapare ma ko ni fe ku mulutai o plani ko ni mo put in place ko ngahi report adita ti kai pe ke ma mai ke tal to o hiola o me ko me ha fu fani ma miliona ko ni pe tanu i fe luo mo me ko ya aku fe hanga i ko do na tol mo ki tai mi ko ni ki tala no ki ai te fai fili pe o se tai me pure anga ko ki ta wilat ke pure anga hoko ka ko ilo pe ko ai be solution lele ye ki ka kai fonua ta to hoko at me ko ta tala no ko pa ta lele tai me u he wika au e lava lele pe fa mama lele ta ko ka ku fa malo atu e biven o fa tu pa mo en au fai mi tonga na ta to si wika au va sol malo Pamalo de kainga i he lama ko ke mo kau mai i he programa ko i he weekend ko nga ku o se beta taimi o senta ho da mente wano ko nga ta o se taimi pe ko ai mo programa pamalo sino ai minister ka ko nga issue ko ni hange ko ia ko ne o mai
whawhenga ke tau kau sponsor ke ki me hen ki he whiriwhare area ke whingai ha tau ngai tai mawahe ke ki apo ki olonga e tau taimi ke lawa whi programa e ua he wiki hange koe ko o mai he minister ka lawa ke tau ke lama tala noa i katoa ngai mea koe ni o kwhia mau ke whai ai whakamama he koe tui koe whau ngā bei kono ki tuku hake pe ai taim programa ke whi programa e ua i he wike pea koe ia ku whaeta e wika ni ka mo tolu mo loto ke mo tokoni i he tawhak whapaanga te ke lava pe o messenger mai pe te ke lava o whitu tak me hawanga taim pe te ke lava tokoni ke tau programa ko inga ke lava o hoko hoko atu e whi programa ua he wike o lere me he wike ka hau ma ka wike nima pe lava rewa o whahoko ai whirika ku whamalo lahi atu i o mo kau mai ki mo dolgo na e whihui kua ha mo whihu tuku mai loto he tok whai pe hawa kai ki ai ko tu koe ke maa whainga maari he ahoni ke o ato whihui mai te mo dolo kakai ka ko wha abe pe whoke ngai whihui e taimla he whinga pe ke whahu atu ka ke whaosa ki pe whamalo atu ki he tau ka sponsor koe ni tu maa koe Vipon Media ki South Pacific Loans Stalecto po pe mo e timi koe South Pacific Loans whamalo lahi atu i tokoni ko tau pe mo whai lava o mo tokoni i ai Vipon Media ke whakahoko ngai prokalama ko tau pe mo o atu i he wike ko tau pe me heni whia mau ha o whainga tama ki whapaanga whia mau ke whakalawalawa ha whainga ki mo ua pe me whakawhamil pe whakasiasi tokoni ki tonga pe koe whakatau hao mea lere pe koe be ha whainga whia mau ku o si malawa pe South Pacific Loans moe ngā ue koe ko nau whai i he ngahi lau i tau koe ni ke ilo i ai ngā te whito ko nau whahau ko ke ngata i he nau whaingo fua ko ia a ho process ko ia ho kore no ka koe nau te lava whoki ke nau hanga whare i koe ke oe fu hewa atu o whakau pe kai ke lava to tongi ho no ka nau hanga whare i pe ai mea ki ke lava o whiau ho whia mau pe aua na ke si palapare mai ka ke whia mau ke lea ki whai whekau koe noa valungi au valu hiva valu lava a select tupo ke tokoni atu ke te koe tai pe koe telefoni ko ia te nau transfer pe nau toli e ki tonga ke lava tala noa atu a select tupo ke te koe pakapau ku ke whia tala noa pe ke whanau ko steu teu ki nau tolu nau lau pe nau tolu tānoa whakatonga atu whakapahalangi ko hape whainga leo ke whia mau lava le rei pe South Pacific Loans the best finance here in Auckland for Pacific people and Tongan people. Thank you, South Pacific Loans, for your continued contributing financial help for Vipon Media. 0800 88 98 88. You are the best, South Pacific Loans. Hoko ki ai koe tau wharikos ulu koe ai Francis Tickets, hanga ke tau mai pēr building, ke ngata e whamaloa tu ke tiki mo tolu ko tau pē. Nā mo ahia wike ko o si he fu promotion ko ia me tufa ka papulu ka painu pe mo e Blue Wax ki o mo dolo. Ko e response o ma o me ting mo dolo ka inga. Ko e na e fu ufa fia fia pita ko ting mo dolo. Ko doa ngai ata ko e na mau whai da i he ki mo dolo ko e na e lava. Ko kosi ulu he wike o manti o taimi e kosi ulu. O ku me mini te tolu noa, mua nima ke tolu noa, hono kosi ulu e toko taha. Ko taimi lele ia. Ki he taha kosi ulu ke ni hanga kosi whale reho ulu teu ke whaaf ofa i he mi minite tolu no koe peko i he aho hoa walu te koe ulu pe fihe lava he toko taha kosi sea tolu kuma whale re i whare kosi ka pana mo whato ngai taimi na lere ai promotion na e lava o mai me sea ia taha o tuku he taha aki ke lava tokoni atu ta holo nai whalaut koe mi Francis Tikas i Nusilani o tokoni ki hono kosi ulu ke vabe. I he kosi koe nai whakau koe ui kosi, na me mei liunga tolu liunga wha, ai toko lahi e koe malawa he whare kosi o kosi. Koe ki utala noa ma tai whika ku mau kosi he wike. Ka ko utala noa he mea koe malawa i he minite tolu noa ke whai ulu. Ke kosi koe he whare kosi, na mau me mei kosia e kau ngā we, o me mei liunga tolu liunga wha i he malawa. Koe ngā ka lava whiau. Na e lava ia o ake e whakaukau koe mau whakawa pongpongi e whare, pe te tāpuni pe ko me tu apo.
Aia ko ni ne lele lo ko ia na malawa ke feau ngai fia ma ko to ko ia pe ko tui te ke lava hupe ke pesi Francis Tickets Tonga i he pes Facebook a pa ke si ngai atai o ku iai pa ke mui ai ko nga ki hanga hi promotion hoko e lava fra hoko e ka daha ke te modol ko konga ia na o kipe ke community lava ke kosi ho ulu i he tongo ke fra hoko o ku kosi ai ho ulu pe ke ngata kosi ho ulu pe to fuake tu le vai ngai me afa na fuake te koe ko fa malo la het ko te modol but my looking forward to Francis Tickets ki he finga aki mo modol ko do be na mo kosi uluai o tau whanonga ai ki he tau kahau. Koe Page Fest in Store o tu uia i loto nuku alofa whare wala koe ni ko tui koe alenge o sene tau wha e ne whai whatongia ma ki mo tolu. Ka kukau e Francis Tickets mo Page Fest in Store hono sponsor koe e tau ngai polokalama lama ke lere te ba hebi Weapon Media ka wai what whanua fo mo ngai polokalama ke hebe ka koe ia ka ke fia ma wala awhi hake ai o whakatau pe te ke kosi ulu e tokonia i he tau ngahi polokalama ko toa pe o kulawa whahokot mi he ni. O si ai ngahi uta fo i he wharewala maa pa ku whi unga whaka ofa tato di fito ke tik mo dole ngahi tau tupu maa ko toa ngahi style ko toa ku ke whia mau pe mi ai pe mi he tau wharewala. Ko e tuu ko ia tau wharekosi ko ia i Nusilani ke tuu pe mo e lau i he 19B Moenu Avenue te lava ewa te whitu kai o lewa awhia tu ke taholo pe mo ki honi ma kau ngau e koe ai te nau lava tokoni atu ki te koe ki te koe ki ke wha ofa they are the best barbers in East Coast si o pehe nau review koe ia i he kuko te ke lava pe ma wai ho whafofua ka ke awhia tu tiki nau tolu o tokoni atu ke tiki nau tolu koe kau taha maka koe ia tesi i loto Brisbane, Australia te ke lava o pitu taki ki ai tene lava o te deu inge fu maka ko ho whaanga i he teo whiunga koe maau, ka ke ngā tai unau tā whalani foki, ko se foi whalani koe ni koe whalani in a PPL ko asi koe ia, pe ke he kepi maa koe u mea ki he sponsor ki he campaign, o ku lava le rei pe, po moa whainga kulupu pe o ku ke whia maau, pe ka taha whawhai tui, ka popo o hakanti teiti, te mo lava o tānga hi whalani, mga hi mea koe ia, o whaheka tu mea seria ki hena, koe ki hana taimi kua watu, lava whai a ki homo ngahi campaign ko ia i tongana. Koe ngā tai tau porokalama koe ki auni, pia mo e whakatawange o nai ongo le tiki motol, o whake mo ma uha weekend lele i he weekend, ka tau toki whailonga ki i he wike kaha au, kulahi mga hi porokalama ki ai, ki hoko ate ngahi porokalama me kau kantiteiti ki whare area, ka mo mea tau toki whelongo aki i he taimi ka hoko mai.